Hari di duhut marutan hidupun langsung kontan aksa taridan dia mana kayona pertiban isidina tu artina gosip gosip si ratu gosip 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 si ratu gosip adem wanita adem pahapuna adem busena boruna sudesi ratu gosip agama yana arina tentu madi butuh duit hukum agama na mulo manggosi nagodanan dosana selain marugiyo